watu hari mathaa 24 mahituku andu 6 nio matete mioyo yao kumana na muiyuro wa mbura ya El Nino. Namba ya aria makuite riu ikirugamira 160 na aria mathamitio ni muiyuro ikirugamira 530 kuringana na ndumiriri ya wa thirikari Isaac Mwaura akiruta ndumiriri ya kamiti ya guthaitira mogwati ma El Nino guku bururi-ini. Kwa sasa zaidi ya kaunti 19 zimeweza kuathirika zaidi, na tunasikitika kusema kwamba Wakenya wenzetu ambao wameweza kutuacha, idadi imeongezeka mpaka watu 160, ikiwa ni ongezeko la watu 6 kwa masaa 24 ama siku moja iliyopita. Kwa sasa zaidi ya Wakenya 529,120 wameweza kuathiriwa na mafuriko haya. Hii kizingatiwa ni kwamba ni nyumba zaidi ya 1,105. Oho Mwaura ni atariirie ati mathukuru 31 matingĩingĩrĩka kumana na muiyuro wa maĩ, na mamangi 36 makimomoka kumana na maĩ ma mbura ĩyo, na makiria mĩako ĩtanyihiire 120 yacioro ĩkimomoka. Ndeto ĩrĩa ĩcũngĩrĩire maĩ ma gĩko. Barabara pia zimeweza kuathiriwa zaidi, hususan kama barabara ambazo zinapatikana katika maeneo ya Ambaro Laki na Badan Rero kule Sololo sub-county ya Tororo, Marsabit County, kwa sababu eneo hilo lote limeweza kusombwa na maji, hivi kwamba shule hizi ambazo zimeweza kuathiriwa, kuna mashule yameweza kuathiriwa, kuna majumba 129 ya shule ambayo yameweza kuathirika, kama vyoo huwezi kuvitumia. Kuna nyumba 31 za shule zimeweza kuanguka, na kuna mashule zaidi ya 36 ambao huwezi kuyafikia, na mengine pia yako katika maji. Kumana na maĩ macio ma gĩko rĩu mũrimũ wa kũharwo gatema nĩ ũgũmĩire kaunti ya Lamu, ũrĩa wandĩkithĩtie riboti citanyihiire 105 hamwe na ikuũ 3. Pia kuna ugonjwa wa kipindupindu kule Lamu ambao watu 105 wameathirika, na watu 3 wa Kenya wenzetu wametuacha, na pia zahanati na hospitali 49 pia zimesombwa na maji, haziwezi kutumika. Kaunti 19 nicio ciutĩtio nĩ mbura ĩno ya El Nino, na rĩu nĩ ĩrĩgĩrĩirwo gũthiĩ na mbere icigo-inĩ cia ithũĩro rĩa bũrũri, Nyanza, gatagatĩ ga bũrũri hamwe na gĩcũa-inĩ kũhetũkĩra Tana River, na makĩria irathĩro rĩa rũgongo rwa bũrũri gũkĩrĩgĩrĩrwo gũkorwo na riũa ihiũ. Tunasema kwamba mvua utaendelea kunyesha, hususan upande wa kule Lake Victoria na pia maeneo ya pwani, lakini upande wa kaskazini mashariki kutakuwa kuna kiangazi kwa muda. Na nĩguo gũthaitĩra mogwati marĩa maraumana na mũiyũro ũyũ, rĩu ciringi bilioni 7 nicio cigĩtwo keheri-inĩ nĩ thirikari. Bilioni 2.4 hamwe na bilioni 1 cikĩgathĩkĩrwo ũteithio wa irio kũrĩ arĩa mahutĩtio. Bilioni 1 ĩkĩgathĩkĩrwo ministry ya barabara nĩguo gũthondeka barabara iria cithũkangĩtio. Ministry ya ũgitĩri ĩkĩgathĩkĩrwo milioni 700, nayo ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩkĩheo milioni 89. Ministry ya ũrĩmi nayo ĩgĩtigwo na milioni 500. Alikuwa kule Tana River na Garissa kusaidia kupatiana chakula na vifaa vinginevyo. Mnajua kwamba neti zaidi ya 1920 ambazo zimewekwa dawa zinaweza kusambazwa katika hizi kaunti husika, kaunti 21. Pia kuna ile chanjo ya mifugo ambayo itatukinga kutokana na Rift Valley fever. Zaidi ya chanjo milioni 1.4 pia zimeweza kupatianwa. Riu Akenya nĩ moritio kwĩmenyerera kumana na mogwati makĩria nĩguo kũhonokia mĩoyo yao. Na wengi ambao wameathiriwa ama wametuacha ni watu wazima. Kwa hiyo kwa leo tuseme kwamba kuna mtoto ambaye ameweza kutuacha, lakini tunatoa wasia kwa wananchi wenzetu kwamba wawe macho na waweze kuangalia arifa ambazo tunazitoa kuhusu mafuriko ili waweze kujisitiri ama kujiokoa kutokana na majanga yote ambayo yanaweza kutendeka. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Chege wa Wanjohi.